batata na bamama bantwenya bakento pia babakala mbota beno ya kele ntangu beneke kuizaka landa bantsangu ya ndinga Kikongo na mabanière télévision. Kimvuka ya politika na kumbu ya IVT Union pour le Valais Tshisekediste ya inti ya République démocratique du Congo kuizaka bimuswa na meso ya nkangu pe na meso ya luyalu kilumbu ya sabala vandaka kilumbu ya 10 na iya ya ngonda mai ya mvula mafunda zuli na zole baunde kuizaka bimuswa pe manaka mingi kuizaka salama na inti ya mvimba na mbanza matadi na kizunga beti ya Congo Central bamfumu ya kimvuka ya politika ya pe bantu nyoso kina kati ya kimvuka yango baunde kuizaka bandila manaka bao na banzie tolo kubanda na inzo ya bao kuna na ndambu ya kifulu kezingilaka ba makesa ya mbanza matadi ti bakwendaka na ndambu ya nzanza na kifulu bakebo kulaka diskin na inzo ya nkinzi bakebo kudilaka donde die kuna ndeba kuzaka sadila manaka bao nyoso bandilaka na Lusambulu na manima ya Lusambulu mama Jojo Babela Lemba yani kile mama vice présidente nationale chargée à implantation yani nde mutu kuzaka baka ndinga samna kusansudila bantu nyoso nsasa pe mbweno ya kimvuka ya politika ya yani tubaka iti kimvuka ya kina kutombola ba valeur ya Tshisekedi tata ya kuzaka kufua deja pe anuzaka tuba eti kimvuka ya politika ya kina kunwanina ba intu wa luyalu foti vanda na zulu ya bantu mekanti bantu na zulu ya luyalu ve anuzaka tuba pediaka eti kimvuka ya kile samna ukununga mambo metadila nsatu pe mpasi na kusalaka bilanga pe ba mambo mingi samna kubambula beno moyo beno foti ba eti Union pour le Valais Tshisekediste IVT ya kuzaka salama na mvula mafunda zole na inti ya République démocratique du Congo na kimvuka ya bantu ya bimaka samna kusala yao pe kimvuka ya politika ngona kilukula ya kena kudiatuswa na mbuta Jean-Pierre Senji yani ndekele mfumu ya ntete na inti ya République démocratique du Congo na manima ya manaka nyoso benefit zaba eti kudia kunwa pe makino ya vwandaka kuna na bilumbu ya kutanga kaka mibikana samobana ya kelasi kwenda sala ba examen d'etat na inti ya République démocratique du Congo ba inspecteur ya ketalaka mambe ba kelasi ya ndimba baunde ekena kufema pe bazona kwenda na grève kondwa kusala na nganzi nyoso efezabeti lukano ya eba kuizaka baka yao na manima ya lukutakano ya bao kuizaka salama kilumbu ya sabala vandaka kilumbu ya 10 ya ngonda mai ya mvula mafunda zole makumi zole na zole kuna na za mfumu Kinshasa benefit zabeti baunde mekatoka kupesa ntangu ya fioti kaka na bamfumu keja tesaka inti ya République démocratique du Congo mutinu bakuzaka tubila yao na tata secrétaire ya syndicat ya ba inspecteur ti gouvernement inti ya République démocratique du Congo kana batu ba diambu mosive na bandombola bao nyoso ya ikele mingi kubongisa nzingulu ya bao pe mfutulu ya bao ti kilumbu ya 30 ya ngonda mai ya mvula ya betokele baunde fwema pe bake manga kusadisa ba examen d'etat ya ike salama na inti ya mvimba ya République démocratique du Congo ya ubake na kulomba bamfumu bazibula meso samba sala ya mutindi le bazaka tubila yao na mbuta Henri Christian Longonja pe anilombaka diaka na gouvernement ya tata Sama Lukonde na Lutwadusu mfumu getalaka mambo ya kutangisa bana ya kilasi na inti ya République démocratique du Congo mbuta Tony Mwaba bakuza sala nyoso samu bapesa ba mfiuma pe basadisa bao samu eti bakuza sadisa ba examen d'etat na mutindo mosi ya mbote. Tata ministre ya inti ya République démocratique du Congo ketalaka mambo ya hydrocarbure mbuta Dide Budimbu yani de mutu vandaka inwa ya inti ya République démocratique du Congo na lukutakano ya nene ya nana ya kumonisa ba inti ya Afrika ya kena pitilo ya mingi salamaka kuna na bwala ya Rwanda na inti ya Angola ya vandaka kilumbu ya ntete ya sabala ya beto kile tope kilumbu ya 10 na sambano ya ngonda mai na mvula mafunda zole makumi zole na zole zabeti lukutakano ya nene isangisaka ba inti mingi kebimisaka pitilo ya tope gazi na inti ya Afrika e bantu ke kotisaka mingi fiuma ba utopeke sadilaka mingi na mambo metadila pitilo ya tope gazi bakutanaka ba unyoso na lukutakano ya nana ya nene ya ba inti ketalaka mambo ya pitilo ya pe monikisi ya inti ya République démocratique du Congo tata Dide Budimbu monikisaka mambote ya inti ya République démocratique du Congo na
ina metadila apitiloya pe anozaka monikisa diaka ina metadila lubokodoso ya bisalu tope appel d'offre ya inti ya République démocratique du Congo kuizaka pesa na lutwadusu ya mfumu ya inti Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Samna ina metadila akuteka kifunda ya pitiloya na inti ya République démocratique du Congo. Nyonso ina samna kubungisa tope kutombola mambo metadila mfiuma tope ekonomia inti ya République démocratique du Congo. Bantu ya salaka bisalu tope kuteka bayaba kibugdilaka ba opérateur économique katukaka na bifulu mingi ya inza ya mvimba samna kuiza baka kifulu na ba monokoso pe bantekolo ya mambote ya bainti nyonso ya kuzaka kutakana kuna vuandaka kilumbu ya 10 na sambanu kilumbu ya tete ya sabala peke kuza manisa kilumbu ya iya ya sabala ya betokele kifanda kilumbu ya 10 na yivua ya ngonda mai ya mvula mafunda zoli 10 zoli na zoli nyonso ina samna kubanza pe kuindula mbote wapi mutindu balenda bakila mambo ya mfunu samna kubongisa pe kukidikotisa na mambo metadila kuteka pitiloya na inti ya Afrika. Bantsaka ya mutopi ya championnat provincial semi direct ya kizunga ya Congo Central kena tatamana na kubuluka na mutindu mosi ya mbote ba ekipi zole ya ikele na ntatu ya kununga bantsaka ya mutopi ya inansuka ya kele Even Football Club pe IBGDSMP ya Chela bilofeta beti ba ekipi zole kuzaka bula kilumbu ya lumingu vandaka kilumbu ya 15 ya ntete ya vandaka ekipi ya Even Football Club kuzaka bula na mbanza matadi na nganda bantsaka ya dama kuna nde anukuzaka nunga ekipi ya AS Ngenge ya Kazangulu na Makongo Zole na Mpavala benofeza beti ekipi ya mbanza matadi Even Football Club zonaka nunga kutu na Makongo mingi kuluta mekanti yani nje kuzaka nunga kaka na Makongo Zole pena ndambu ya ekipi ya kuzaka bula na yani tata Sayomba mu yani kele entraîneur tope mutu kedi ya tisaka mibudi ya mutopi na ekipi ya AS Ngenge yande mzuzaka tuba eti balenda ve kununga ekipi ya Even Football Club na mbanza matadi kanti na match ya mvutukulu kekuza buluka na ntsuka ya sabala ya betokele bao ndege salangolo na bwala bao kuna na Kazangulu baluta na kununga pena ndambu ya Chela na nganda bantsaka ya Kasavubu IBGDSMP yani nde mutu kuizaka nunga diaka ekipi ya ASVB na Makongo Zole na Mosi benefita beti ya kuzaka bulukila pede yaka kuna pena ndambu ya kaka JS Kinkanda na JS 4 étoiles ya Kisantu bao nde kuizaka banda quart de finale ya championnat provincial semi direct ya Kilumbu ya sabala vanda ya kilumbu ya 10 na iya ya ngonda mai ya mvula ya bitokele kuna nde ekipi ya JS Kinkanda akuizaka Pola na ntwala ekipi ya JS 4 étoiles na Makongo Zole ya Mpavala bantsaka hii yakeza buluka yakevanda kilumbu ya lumingu kilumbu ya 10 Zole ya ngonda mai ya mvula ya bitokele ase mavungu pe AS Inga Sport baonde kekuza bula kaka na kilumbu ya ngobe lofuiza baiti yakekuza buluka pedaka bantsaka ya mvutukulu sana ba ekipi ya inyeso meka toka kubula na kilumbu ya sabala pia lumingu meka toka luta beno nya solandaka beto matondo mingi awande beto mekuiza manisina bansangu ya beto na ndinga ya Kikongo beno bikana mbote.